ini ke orang song trokang bong pen ini tunta isi song lo ke KPLT lagi ini tung KPLT amah nang pathek nangkop lagi Karbiang long pen di mahoso pan kecak tang itu Indian aru along ke tok tang aron along tok tang artikel 244A atau nama state long nangji po farman pen itu nepiso neso nehem nerit nerong rupa do bechi osi itu newi nifit cipisi ipor sini itu habit dulu hele kaman pen arti pa dulu sarkar itu mah hele kaman arti ajulo pute pute ajulo pute itu mah demand itu pleng po matha sini office kita me nili tu matha tulo hele kaman habit haram pen ke hangaret ke sarkar itu mah seng tong ar dijelo matha sini surini ra fek rok ning kan ba ne tu samjin pen ne chisong na hele kaman na 2016 ning kan ba ne tu ceasefire nang long lo ceasefire nang move pen itu kon ceasefire nang tan pa wang long lo ceasefire ke tu bom ben ho sini tu chisong bom lo je article 244A ni tu bom lo ini tu panang implementation kuri nai la bang so ala kita ang aron lo teng acha phim abang sarkar pen jing hidolo apu galilo nang tum song trok ang bong jing room no song trok a hile kaman seta ikubet arms lay down kuri lamang Guwahati lo so teng bene tum arms lay down kuri dam delo kala Guwahati kala Chitra poti malo tade pen aphi ni tum apanang hang lo article 244A align abang ke nang tum apanang ji sita non mat ke nang kitong ke aku nang tum power mukha bang sirai bomo hala article 244A nang tum hanglong le lo bu phanda kali nang tum ke hang ya to wata nang sik pitu hala sotte pe itu roilo roisi ni tum in samjin pen ai court sign wan thuri tikang lo ben kar beng long ma phan inangan department development pen chenglo son tum ke hai kar beng long CM tuliram long hang nang cipitu dun penajo forensik bisa na MP na cipitu dun penajo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke hai alang lipen nang cipitu dun penajo political long nang cing YPC ni tu mandil tong sopi anang pon lo aladak nang pon ben ni tu mafa la agreement bang nang pakuri lo penili tunda ning arong pen kuri lo kini halat dak pen so agreement lo matek pen je Karbi Anglong organization trok ang bong pen hili kaman jo ora asong at sitami ciklo yonang bong pen disband kuri lab nai kem chipri lab nai authority teng pen itu pini pen nili tunda bukulia kem pen kolong na ti kem abang ke pini pen kem ta chipri disband kuri lagi ing samjin pen peace accord po alamang bong pen si claim da man ko po samjin pen si chinkinang ko po the ada atuan ang ko lo je quarterly nikan si pen chinki dam long ko la so itu autonomous data praman lo ini suluk sudah kan song pen ge kali dan ko po the non peace accord si to ko la peace accord samjin pen si demokrasi aron na teng ge chinki dam ini kadang kami la social media penceng lok si open for all po lam buthak man ke klar dak pen udang de sita utang tumda dulu athe dak open for all po an si to open for all po te konali state pen wang amat aning hali nang thur jam long le de ti athe open for all po te ke la open for all products ki bidang ma ala tabang council pen patik det po la pen langdam lo bote open for all long mat ili kar bi tu ma sita thurun thulong la long si ke che so phan sit ikang tung te gaji aret futang te hala dag mastai ili kar bi tu da thurun te phai do la
lagi je open for all lo kali bang kecil so tum phap bang khai phan lo pulagi panong lo re kali det ke kak mangara teman si kami aja kong itu tu ni dah turun ji oning hang lo itu Nanti lah ada lagi 100% ubangai pudam ini ya kita nituma kemat hateng bangai lalu je anang tum sorkar tum nang pulo je nang tum article 244A nang tum akachi song along non amat ke ni tum nang picun pidun head deadline sita nang tum mana tuar nang pipo nang tum ake hang along mo nang pacun pipo pada alam mage nanti lah so next ke isi la song hoi pen isi leadership tu ekta committee deko committee ako la anotin lagi dun jamboin le sia committee sing ko se committee ngun si kota di situ la bange isi la arms leadon soita hong thon dulu mati soita hong thon ang pen leadership tu la dun council ben la state government ben la masih la tu ekta committee bonasi so thank you kucing kita tu buat nama